Kwimba, 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 kwimba ndo makusainga kuli mabosi. Café Music. Mune kulukapa nkawane Milexi Crack King wa mlukapa. Auno ya Mirajidor lançado Repanda wa uchokwe Vadex sepalia mikandoli nyenga mkusemuka. Muchihunda cha kwetu malaula nchiseke muchihunda mayetwe tata mutu vila keke nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita apakole nangwasa nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita apakole nangwasa. Ya binguli mwana walunga mnizaga mnyonga asoko jami kifake shikujimbia ni msunya mnizaga mnyonga Kinge du São Lucas Mantujamika nevo mesokana tala Akwa college shikwa pala moluka nende mokokana kwata Kanda kwata chamu kwa chila hunduka kaila mutondo akajila Lamba letu lishinyi tangwa chibwe muluiza chibwe mulushoho Ube mubi ube mpema umwene mwene hano hashi ushoho Mutu mamona lamba linji masama kungwinya kuli zambi yenyi Zambi kakwiva ilemba yenyi kulila chenyi nyi muteto wenyi Ubi weswe ya mona kawa wasulila kumbunge yenyi mumuka wakeshiku hanjika kwenyi Vishikendele ukawenyi kana kahenga chimwe nungu kwate kukoko sepake shiku yana usoko kusuku mungu izakaya amasalama mona lamba iya kama magata la kulute kulinyi weye kushizala nyite chuma cha kunyingika kachitwa kejila no hashiria mavu iya matukuluila mono aya ya kanafu nyehwa kanahu DJ Litufaini auno ya mimi Lexi Crack King du São Lucas Vadex wevako moe unji kulia ya Cristo dinisha umika ni mama paciência Delight Fiamo Dona Esperança Leonildo ni mwena Miguelhermina wawe muchihunda cha kwetu malaula nchiseke muchihunda mayetwe tata mutu vila keke nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita akwakole nangwasa nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita akwakole nangwasa. Ya binguli mwana walunga mnizaga mnyonga asoko jami kifake shikujimbia ni msunya mnizaga mnyonga auno Rejidor lançado Repanda ochokwe Vadex sepalia mikulukapa hamwika nyipole mana Benedita ya ulungo mkwata ni moko hali nyena ndombata luhali asokwa pema makwata kumoko nyiyena kandola luka kulia kwa woma kumakuna moko kala yuma hiya lumuka muhwanyi na tumali lamba poko makulwana lingenu yota kweze apwe nyimbunge ya mbota kulamba na kumbunge kwa musula la sadumba na litula tango limwetele ya mahali tenguli mushipitali mwana migrasa kananguinyiza yami nevo kutelefoni muze nandango telefoni nevo ngweliji lyavo yivoni natala sepa Vadex lansadu nakukuzanga wiza kulukapa nkwehe falanga yami natalilya jimbongo au ndotoli kana hana ndongo kati kulingilaro jinyi mwana mafama nkasa mungoji nakulwila mono wa mwana napomba kwiluhi kwacha nyikena ile haparki namona amwe mashini akupita ulombo wa zuli mwana karu ya saku wa zuli nichena hetele kulukapa muchihunda cha kwetu malaula nchiseke muchihunda mayetwe tata mutu vila keke nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita akwakole nangwasa nimunyonge kuliana waze tata munasema nimulipulu yeshita akwakole nangwasa. Ya binguli mwana walunga mnizaga mnyonga asoko jami kifake shikujimbia ni msunya mnizaga mnyonga auno Rejidor lançado Repanda uchokwe hamuwika ni Milexi Crack King wa mlukapa ateswekana mnyingika sepalia mi Vadex fasakwila jinji na yakwamye anamfami na punga kana ngweja la ngono zambi na chinyinga tumbine kakwata ngato Café Music Sauli Mondo lukapa kana kunyingika moyo unji kuli Vivalda da China bebe ya vozinha mãe procura Dona Fati chefe Nevadas Mano Mendes tio Masumba Mano Antonica mana Claudia mana Ginga Eugênio Justo Ed Casemiro Marcelino Paixão Constância Dena Nizefa JNL secretário da Educapa Dom Germa Crivani Rei Best Ricax Azemuan Dr. Gramix Maleia Compadre Modelo Time Ziki Rei do Momento Zeto Asenyi Lindoxi Demba Amedi Cotaiano Lúcio Dr. Betango Asamu Kende Estre Moyo Unji Big Sonhava TWAYP PS Canal Music Café Music Malandro Semuchala Chefe de Noi Rei Kwanza Kukalonda
amuwika de Jaquilson, Maduda mufinda musaulimbo kana munyingika. Blogger com mais rigor, café no music.